Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kasing Hanyo Trap Youth Development Council HYDC Kalawan Hasilong Press Club Ban Penpau ya kajing Sohra halor kajing ja kinongwan jing okai perthei ha Sohra habakran shakil apathai kubor mendagasni kalai photorik jemang u president ke Hanyo Trap Youth Development Council uba Wenraiwan Sotun ula penpau bakasing kadap da kajing Sohra ke bakrau halor kajing penmi ke we neki kot kubor ke Times of India ke balatho ada ke bakeno baka Sohra Kadei ke Jaka ke bajur bha ki kam Sniew ni ke crime prone area Kasing ke penramjur halor kajing penmi ke kot khubor Times of India kani kajing thok kalong kumba penbut nam ya ke Sohra bat Kadei ke aka ke basngosi namar ki brio ki ba im ha Sohra ke de ki brio ki ba tip brio tip belai bat kinong Sohra kitip kat no kajing dan kam ya kinong jingok kai bakin wan syakate ke Jaka bat kinong Sohra ke de ki ba buram ya kinong wan jingok kai namar ke kamai kaji ki imja na kinong wan jingok kai ula pentip ru bahadu menta kampat dan ru ke we ke kam Sniew baga jait ben rio kan shun kan isi ikinongwan jung okai perthei ula benrap ka jingmi khubor ha Times of India baka Sohra Kadei ka Jaka bami bon ki kam Sniew Kadei ka jingkran lapla bar kumta ka Times of India Kadei bandawat ka jing shisha shwabakan tho ya kanu ka jing tho persha ka jela kham tam ya ka thain Sohra ka bon ba kinongwan jung okai ki ba wan shangkai sho Sohra ka Kadei ka Jaka ka ba itanat bha kumta ka seng HYDC ka dawan ka Times of India baka de ban Panmab halor Kadei ka jing Kynnoh khlam dong rem halor ke jingja jongki arngut kinawan jingo kai ha Sohra Iwan hani hampo press club mentak singi ban pni ya ke jing susi jungi ke bakrau hak wede ba tu ke jingja jong ke jingja jungi ti tures argot hangti hampo singi hangti hampo snong Sohra ke bedai ke district of East Hasiels ti ke jingwan jungi mentak singi ni dap da ke jing susi ke bakrau ban yi ba kawai na ki media house ka bahek ha po India kata ka Times of India ka latho na ka basai kadar ha po ki reporting jogi ha po ko jogi ba ko ong ba ka risora ka Times Sohra ba ko ong ba ka Times Sohra ka dai ka wei ka Time ka bolong ka crime prone area ha te ha po Sohra ti pi kene ke jing yu jungi ke jingwan jungi minta sengi ni wan ban kondam ni kene ko kubor Times of India namar ba kene ke jing tho ke jing penbut nam ya ka Times Sohra kedai ke bosnusi namar ba kibriu ki ba im ki basa ante po Sohra kedai kibriu ki ba datib briu wat tiblaisha ba kedai kibriu ki basutho kanu ke jing don kam joki ya ki turis bakin wan hangto ti ke jingi jungi bagi beri apa Times Sohra ke di beri ke buram ya ki turis namar boleh ki buram ya ki turis ki sumtho ba kamai ke ji juki ki em nak to te hadu menta ni empat jui ba kandon ke weiru ka kam Sniew ba ki beri apa Sohra la ni ki kajat beri jungi kun kajat beri khasi pro koi kandon kata kam sim ke menong bangin ngin shun ngin bisni ngin isi ya ki turis ki panapar Riki turis ki bawan hani hampo jela jungi ni kenya ki bagi dei kum kita ki perlok ki bawan cakai hani ban ibrom yu ki kum johi dei ke jingmi kubor na po ka Times of India ka boong ba kane ka hill area ka badon hani ka dei ka crime prone area ka dei ka jingkren laplak jo bote ko kubor ka bangi na kalian jo seng Hanyo Trap Youth Development Council HYDC ngim so la setia ban cukbum ya kane Bancu sengap halade ya kini kijing Kynnoh jong te ko kubor hande ni wan menta hani hapo press club ban condemn ya kete ke reporting jong kete ke kubor Times of India ban ni da kwa hiru kijing penchai na kete ke kubor Times of India ban lomba kete ki reporter ki batho ya kete ke report hapo Times of India baki hato ki don em ya kete ka proof na ni ke jing sha ban penjisha baka ni ke area jungi ke hill area jungi hani baka dei kata ka crime prone area ti nak kata kata ni ban hani ban ong ka Times of India kadai ban verify ya ki facts ya ki jing shisha shwa ba tho ya ginu gi jing tho ki bere persha ya ki jela jungi khantam ya Times Sohra ka babun ba ki turis ki bawan changkai ban enjoy ya ka jing itnat jo kamare hante ya po Times Sohra ti nakalian jungi ni ong ya ka Times of India ba kadai ban tenda ya ka apology ka ba kelembu ya kinu ki nong remru na ka benta ka jingtho ka jongki hak bidei bat kene ke jingjak jongki ni ki armut ki turis ate po Times Sohra
te hagbide ba kajingja jo gini gituris hante hampo Sohra ni nakaliam dong seng ni don yang ta komen sim smulam bat yeng sem ba ni next scam ba gini gituris arngot harjing tristom jo ginong sumsnong jong ka time Sohra kajing tristom jong police napo ka Meghalaya basyan on salap no eki ba ni next scam ba ni dua hiru ba on lambat on semiti hakamet ka pokoi pakya bat bakin let sok let san sipo laying nasi asni lasni kabala thok sai kadar hapo ka Times of India te pi ngatrai ka jing thok jo Times of India ka refer ya ka jingja jo wei ka jing lap ya ka wei ka media jo turis para po Hungary haka ar kunai tarik march ajar apusan ndai nakaliang jo ka police department jo sarkar Meghalaya kala thok sai kadar ba tu ka jing plak no jong tu turis santai support time Sohra Kadei baik ke accident bat kamdon kuno kajing yasok yadat ane kajing mensau na kaliang jong kinu ki priu hak tu kajing dia ke bajia apa turis na po bat turis na po ni la keren ni omba ki turis apa di wan na po Mainland India ke play area ni sini kijungi ke hili area dah bodai ke hili area kata kamu kini ki priu kimpat sutu ke hili area kalau kuno kini ki riak kiram hidung kiwa kiba itna apa koritasi ki jongi kidai kiba itna no itnatam ndai kanu wajib itna tu ada ki bakla tiak hilapan slip mat manhap serum bat ko hangi ka koren ka jingklan jong koren ko hangi ko da pihak siklep bat hantu kala ban rak no pi doi setway bat ibenta pi nak kata ha bakadon kono kan accident ya ki kot kebo ya ki press ya ki foto ni omba Sohra da check ya ki fax ya ki jinsisa so kan thok ndai omdei man chu thok lap ya ke ko bla dia po ri si jungi markane ko wan ra ya ka jinteng tieng ka jinteng smi ya kani ka jela ka jungi bat kadai ru lembak ka jintho jong ni ka Times of India kala ban wan ra ban ya ka jingdu nong ha ka kamai ka ji ya ke jela ke jongi ba jadi brio ki badon napok Times Sohra nak tak kadang ni om ni banjur ba Times of India ka de ban Panmab mador ladakan lak ban pinsya bagi bun sya kita ki kam takat ki baja hak ni kilum jong berisi have come to this press club to place our dissatisfaction with the reports which come in Times of India regarding the disappearance of two couples which are tourists from Indore in the hills of Sohra. So the dissatisfaction from organization the New Youth Development Council by the reports that comes out in the Times of India is that the Times of India has alleged that the hills in Sohra is a prone crime area. So we call upon the Times of India to verify the facts before reporting anything, especially in a reputed newspaper such as the Times of India, which are being read and circulated across the country. So we call upon the Times of India that they should tender an apology because the way that they are writing and reporting that Sohra is a crime-prone area is not acceptable, not only to our organization as a Youth Development Council, but also to the people of Sohra and in general to the people of the state of Meghalaya. Let me tell you one thing straight. We are really concerned with the disappearance of these two tourists, but the state government as well as the people of Sohra, they have left no stone unturned to try to find out where these two tourists has gone. And up to now, the state police of Meghalaya have not given any clarification whether is there any foul play in the disappearance of these two couples. So we call upon the Times of India to one more time not to write recklessly in the reports without verifying the facts about the tourists that comes into the state of Meghalaya. And the other thing, we would like to also request all tourists that comes in the state of Meghalaya to please
if you come and visit and enjoy the view and the scenic beauty of the state of Meghalaya, to please take along with you one guide, one local guide who will guide you and who will tell you the difference between mainland India and the beautiful landscape in the state of Meghalaya.